Kadorbar telang ka KHADC menta kasngi ka arpau terik uno pra arja arpau saw kala penrem jor ka jing berngem ka senggi Hindu na Asam halor ka krem mau jembuan hamau senram. Ia kini ka mat lawan ra da MDC ka nongpo uba bala che rani. Kaseng juki Hindu na Asam ka kutumba suraksha parishad kala berngem balada ailat banlet mani hakrem mau jembuan kan khangi ki kali shamighalia hashwa ka arpulai terik uno pra arja arpau saw. Kidkot juga yeng dorbar kentup yu unong ilam kaliang persya o ba Tito Starwell Khan o MDC ba pensyangan NCM bat ba bindu lanong kila penrem jor kani ka jingber ngem kani ka seng na barjala. Kila ong ba kani ka jaka jengok kai perthei bat kamdi ka jaka mani bat along try da ka dorbar shnong jong shnong mausen ram. Bat ka jingkam ka jongki ng ba ka kubon. Ban ong ba kani ka jingli nyam ka jongki kalau sedang ada ba ke ispak senam kumno gila ban sisya kata beron ba lawan berlek yang ada dikejakan dan ispak senam aku ada ban sini ke bulan penrem ni on tu brio boong ba kerten mau semra hana ada kerten babakla mau semra beron mau ram Nado-nado kung kerteng ito sino mau senra mau ra. Atau di syukriya kita. Manu ba ay kerteng ni sino? Manu ba itu Itu na sa konsel. Kamu na din ito sa konsel na 1952. Mo nado beriyo ay sa konsel. Banong ba kasno mau senra hima mau senra. Kani kata kasno ba kerteng mau ra. Yang ini inum lang kerteng dalele. Maka dia kecil kamu tu jumpi berdomba, ilawan dari spasnya. Ban pelong di sini ada yang mengatakan, jangan hidup, minum lagi. Minum lagi. Terkadang ngafat lam yang hilang barok, bat unjur hamtam yang kisi, bat simkian. Nah kalian kecil ini air di freedom. Kanu bersiap, kanu berhenti berpencin atau berhenti. Makanya kalau saya aku lain trek labu ke deadline ke jimbernya balada ke biola balada sokan kamera yang mereka syah jadi bermakna yang mengatakan laong pakin kan ya ke surok angki apa cerama atau kan tak ya ki nong song itu boleh kawan anu hadu kali kami ke interstate problem can be a security problem jingnya banta kalian menjadi cepat mak ini banyak trailer untuk serkan kalian dari kata nomor ba kumau dalam tak ya sok selesai ini ban thor wat saya tu ka home ministry tu Kadi bercingkiano ni bata. Kung no do tandoy kunhun sang kecubur ngami. Tandoy kunhun sang ngam kan berngam ni. Pemlau. Ada basta seman na brand ni bata kadi Sofia. Ndai ba ngadon ka motives. Ndai ba ngadon ka bata ba yashim ka bu ni issue Ndai suku kadi Nomor balik, kasno semua dari jaga berada di tahap apa kesitu, tahap apa area. Itu menjadi sialan. Dan nuga nanti bagi di boys ini, boys itu sekolah di Indonesia, makin dia bersyukur dengan patah ini. Mudah-mudahan kita menjadi. Kita ini kita teman bersyukur, nak lihat cuma. Kalau lagi sisa, kumbrakan daw mengambil ngete. Banu iya ki bakum kini kisen. Kata kasen ka bakatan ka katumba suraksha parisha. Ni ka KSP. Kapari ka Assam Base Organization. Kababu ya ka ultimatum. Ya ka Sarkar Meghalaya. Ban Ayla bagin Malaysia po mau jemput.
naglalang di jonga ba pemilang borok na thalai ni snow lengo ba naglalang gani ka KSP kan chupen bor kan basu thu ya ka lenti ka norim jonga ka akin sisa kini ki parlok nanti na Assam beri di khot jonga ka tumba suraksha parisha kila di banting semua ya ka sistem ka dustur dunia mbetang hangni hakari India berapa kitip baga mau jempoin kadi ka property jomno na bu shoi tan jingri ka mau jempoin kadi ka property jom ka dorbar shino mau simbang hakano ka property jom no brio jong kanu ka brio la kada na siaro himna balik klong claim ka permission claim ka authorization jong ka try kingdom kabamut ka mau jong mo yino ka bari ka property juga darbar shinong ma panle manu claim yo bor na ka darbar shinong na fai kitha ka trespassing kadon ai na fai ka bala pi trespass ka jaka jong ki brio claim yo bohong na fai ki don ki ai agari India ka dunia ban pen stom dengan suatu pin ki brio jong ka ki ka SP kini ban suatu shwa kasi ka mau jengwin ka di ka property jongno bala ka property jong ka darbar shino mau sulam ka jinggali dalam gilayo nem ya ka permission ya ka jing aibor da ki try kindel banle ka ka jaka kamut ban supen bore ka state meghalaya ini ya ka kanti ka badai nalor ka darbar shino mau sumram kadon ka hima mau sumram nalor ka hima mau sumram kadon ka khasil autonomous district council jong ka darbar shino mau sumram manu pan le juwar kanu ka jaka khalam ka jing aibor kalman sa trespass kabaka ay sa ka hapan pensitom mi gidi kung ta na kanyang jungal mahabishi mentalang kanika zero one notice kandram jur ya kanika KSP baragi okor idi ban snow thu baga no jumbun kanika property jong gabri barsna mo sita barna banle don bor mano hayam kalinti kepada angai skam pada kalian ka executive committee MDC dor barsna dor bar hima mau sundram niatelang manum syak ban shule deu thala kat bamon ya ki property ki jongi ki badai hapo upur usam jong ka district council na kalian jungar na kersan na mi kanina zero wal notice mona liu dang ba